Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mu dukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Mbahe ikaze mu makuru yacu tugiye kunyarukira kwerimo aravugwa mu Burundi. Kuri ubu biravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yakeje uwahoze ari perezida w'u Burundi Domitien Ndayizeye wagenwe na Madamu Louise Mushikiwabo nk'intumwa idasanzwe ishinzwe gukurikirana ibibera mu gihugu cya Haiti. Ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 7 Ukwakira 2024 nibwo Ndayizeye yigeze kuba perezida w'u Burundi yahawe ziriya nshingano azihawe na Madamu Mushikiwabo usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ishyirwaho ry'iyi ntumwa idasanzwe riri muri gahunda y'uriya muryango yo gufasha igihugu cya Haiti kongera kugira ituze ndetse na demokarasi. Nk'uko rero bitangazwa biravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwe yashyize ku rukuta rwe rwa X arirwo Twitter yakeje Domitien Ndayizeye ku bwa ziriya nshingano ngo yaba yahawe. Yagize ati ishyirwaho ry'uwahoze ari perezida w'u Burundi bwana Domitien Ndayizeye nk'intumwa idasanzwe ya Louise Mushikiwabo ishinzwe gukurikirana uko ibintu byifashe muri Haiti bimpa amahirwe meza yo kumushimira byimazeyo. Ubwenge bw'uyu mwana w'igihugu buzamuyobora ku gusohoza inshingano zose ahawe. Kuva mu mwaka w'2020 Haiti yugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'amabandi agenzura ibice bitandukanye by'umurwa mukuru Port-au-Prince. Ibintu muri iki gihugu byarushijeho kuba bibi mu mwaka w'2021 ubwo Jovenel Moise wari perezida w'iki gihugu yicirwaga mu gitero cyagabwe iwe mu rugo. Kuva muri Gashyantare 2024 uyu mwaka bw'amabandi yatangiye guteza amakaduruvayo i Port-au-Prince bituma uwari minisitiri w'intebe akaba na perezida w'inzibacyuho wa Haiti Ariel Henry yegura maze aza gusimbuzwa na Dogiteri Gary Conille. Bivuga ko ari ibintu byakomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'iki gihugu cyangwa se ba Haiti mu buzima bwabo bwose. Ari nayo mpamvu ngo imiryango irimo n'umuryango wa OEF kiriya gihugu ngo kibereye umunyamuryango ikomeje gukora iyo bwabaga ngo igarure ituze muri iki gihugu. Ibyo rero uyu Murundi cyangwa se uyu wabaye perezida w'u Burundi ngizo inshingano yongeye guhabwa zo kuba nyine yaba intumwa ya Louise Mushikiwabo muri iki gihugu. Reka rero mbashimire mwe mudukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu aho mwamuhereye hirya no hino hatandukanye. Gusa nakubutsa kuri waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi waba ukoresha ukandaho ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezeho gatanu kuri gatanu. Tukugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko tukugezaho amakuru hagendanye na politiki ndetse n'umutekano by'umwihariko tukavugira amakuru ya hano mu karere k'ibiyaga bigari haba mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye ku isi. Uwo rero udukurikira turagushishikariza no kutwandikira ukamanuka hasi muri comment ukaba watubwira inkuru twazagukorera ubutaha. Mu gihe kandi wumva hari icyo utanyuzwe nabwo watubwira tugagufasha. Tubashimira no kugira impagarike n'ubugingo.